sciacquarenta, pero mananzenot, pulang asya paselium importante. Pulang kakogu, mayor parte, yachakwasi kuna chomi, imeni, husalompita, wamra kuna punta kaya, ihukwari wamrata, ohukolko wamrata, maaya, ashaya, imani, waksakapti, o yachakwasi chomi, musyakti, o mana musyakti, a veces color ninfa, yana kapti, yura kapti, o puka kapti. Semana kanampa, kamu kuna teta, mama kuna, wameneki kuna wakana yaneki, niyaneki, mana teta kuna nampa, o peta tumpuli tarula ya, kamu kuna yama pa yaneki. Ini yaneki, anima kutsa yotuganki, keta unashu yaneki pa. O petu, hukolko wamrata, o hukwari wamrata. Maka, kuna yaneki, mana uranampa. Imanir, se wamra, anyapa yakish. Yachakwazita, mana nameweza kuna mkanatu. Wamra mali kuna mana paleta munang kanatu, manang purwaketa munang kanatu. Itse wamra, asa wano tikohmi kaemka. Temi kanandia, teta kuna, mama kuna, no kadiria. Wamreki kuna ta kuya paye, wamreki kuna ta kuyaye, wako paye, kuyaye. Iwamreki kuna ka ayaba, agikosas kuna tamrura yanka. Ikan kuna ka hatum yachatsiko kuna niya. Kam kuna